Eish. Gogo abangagogo mina. Wena ngabe sesivele sile. Yesilwane hayi bo. Bukela buka. Calathi silwane. Use vele unjinge uyawufa silwane ubanjwe. Uyabona bhathi okuthini la silwane nawo. Ewe umuntu unemali nje uNkulunkulu wami uyathenga naye imishini naye uyaqala ibhizinisi. Ube neshishini silwane udondobale. Egogo. Buka nake eni kufuthe kuba sashipile phela ngoba nako asasebenzisiwe uyabona. Man. Uyayibona sile mihle kwande mishini. Uyakuthengiswa yini la? Thengiswa nami imishini. Na. Yabona hayi ekokuthi ungamemete labantu batawuhleka mina labantu lona kukhulunywa ngetihlahla kukhulunywa ukuthi plants plants used plants kutshengisa ina gogo itinto letimilako plants kukhulunywa ngale ntfo leyo lana ungabithi creator ngeplant awuyathi creator awanje nothi uyi-creator leyayithenga leyamasondo lona inyani asesithi-ke bathengiswa kuhlahla la lama-grade aka-antani niwo lalagubha letitshalo lagubha letilimo lama-grade lawasebenza lokhu wena ufika u-order uthi ngicela ihlahla letisebentile bahambe batigubhe batunikete yabona otakuhleka lapha lusuka nje lana uyangihlaza lana hayi kambe awusanati phansi ukuthi tinto timilako abhale trees yebo-ke maybe ya trees